I don't know. You be said I know. Nyame ya adoma afisem memeneda. Na wadaroma. Ye hu se obi awuda wabato empeso ano areas ne ba ko a. Ohye atade tuntum na ohye eye jeans bi opani adoma kire area ho na Bachane. Sika ne da ne nchen. Ada eye kota roba bi fufu eda ne nchen. Wadaroma ehifa poti na saara husem esi ye na ehun sem tesen. Oh, bi mi ameda sepa we die bi gira kwanja so ama yi nyina ho ya akọ. Panyifo se awiye ne asem no. Saa nipa we enra bese no nsia ho na nya akọ ifri ye papa journalist ba ko ye papa chiami nimu wo na me sa nya akọ ba ko free papa Ken ono a local journalist wo domasi on Masman Information Center. The minya akọ na say omanfo na from ka kire wo mu edimi fam ani nkọhwe said ya mo ka asem no ha na more serious ndi medical man meda man sore ntemti sa me bia na meda around between 6 to 5 anopa ti me rush ko ye koduru honom no na nipa bebree gina ho omo ye over 100 a obi a gina ho a se bi omo de bottle bi akata ne so enti na ne amamre mu so se bi ko hu amu sa na ensese hwa na wakobi so enti ya ye benin panyimfo kakra ti meje nsu ebo mpae kakra sere na nanom ne asase ya se bi pese mi bie nso aka na amamre mu esen ka okwa ahemfie kwa na nanom ba be de be ya amamre asa ya bie nso ba se de na ade ni nyankyen ye no se de meka ye benin panyimfo ti na mani bu ayi ni nani so kakra de me bo mpae wie na me bie so de me bie so na me check ne breath ne bibia na home no mehu sese bi wagya mu dadaada na obi a woni mamu ho asem no wo hwa nya nnura no kwanokra na ofiri mu ha ofiri mu nnura anwumre ho baabi because wo hwa na wa chenchene a sabi nya ade a na ye fresh one entimi nwi asa de wo kan na wo mu trodo na aseka na da ne nchene na afi so rubber white Rubber white me mfa say ba benom sa no ye fe ne say sa fufuo kota rubber sa fufuo ye fe ne sa fufuo rubber kota rubber white na no so da ne nchene na wo hwesim na atare no so ehye no na aye se bi akokwa afuo ma na atare de kwa afuo enti de esi ye no nje ba sa na quickly no na me hu say wawu no ana me rush ko police station. Yeah, so according to your standing orders na ye dey adwuma ne ye neema ne bebre no eba sa na report ma police akwa ye say we launch complaint so obi awu da abato mpesu ya so de metro launch complaint na police for no so man popo mo kora no mutu mo pick up no na eja mo bae nto so mo bae no mo betwitwa ne mfonyi ne bebre ye videos na omo de ne to bucket ni mu but before so omo de ne be ko no say de ni mu no funu ya busua de se nipa no ye mama kese pa de asabi o ye man no de na no kra na busua ama ho kwan a man ntimi anye den ensizi funu enti na wo say ye pa busuafo nde ho na me bisa nipa na batwa ahia no mo kire me say na busua no de ba fere be kra ba eba ndi ma itimi enya ne ba wanya 22 years wo ho no mo etwan ya enya no na ye say de tie no police for so be ka na ye sa na be pentem say woni badwuman ana be be wi a betimi ko ba bi foforo ndi ma ye ne akwala an papa na ne ba na wanya 22 years no ekọ hospital aye regional hospital okay ndi ye ko ye na ye doctor no o examine body na ye abusuafo no so ye frefro mo ana o se tiawa mu no on pesa akura ni ginam na ye de ne ye den ye de ne she fridge na mo wa akire o mo ba nti onyini wanyini 22 de onya akora sa nti ogina mu ema sabi ye de ne ye den ye de ne she fridge ma omuma no number se de nim no omu de obi she fridge ma ye ma number uhuri number no mpacho me wo number no okay wo number no ara na sabre ma o sere ba do se ara o sere wow say ye bibia no e se journalist mo adwuma ya
bibi betimi asi critical na aye se nipa na de ne share fridge no asema aba ho assembly ma una ukudi animu ndi se wanya number na yekwa ebe ye nsem bibiri wa kra wanya betimi anya aba na ma ne funu de se funu ye tati bi se funu kura asesa aha enti wo number ne de a obehu se number 221 ana 223 na me wo number no ye free police station no kra no e ba sa na o twerɛ report no na ye de ne kwɔhye mu wi aba so san so ye den e twerɛ report e san de to so se wo de na kwɔhye fridge mu wa se watage fridge number no kra de e de kan report no ho na police ni no so atwerɛ se de be ye bibi aba ye nyina betima defend ye ho nti me wo number no na wadaroma papa no wo de wani to fam a ofiri hen wadi mfie be sen na Odomase no free ewu adomase anaso free odomase number 1 owo yire e basa na ye mpensempensemu oba na sabi ye de ne hye fridge mu wi ana ensan ye assembly ma adwuma ka se wo ye ni ye dia ana ye aye no kind of investigative work bibi basa na in a way force within the ambit of crime so obi wu koda abontene a ehu se ye criminal but ye nyanya corporate ndi basa na wuntime ntentena e was all investigation na hu no kore ewu mu se bia obi ne kun no anase se bia sanie bi na ye de ba na kwan mu nge nra me ba ya mante antena me investigation me ne na mua na me te se papa na ankasa firi badu yesi ofiri badu mpatwa ne yesi ofiri badu na wa ware ya ne yire ne te domase ha ne yire ne te domase ba mi bisa mu aba manya ansa wada se ba no firi domase ana wo freedom ase ba de wo chiri mu ane se na ire no tedumase na papa na ankasa wo mma nsia yes wa wo mma pompon nsia e wo dumase ha na on de o se wa nyesika ha krenti wa agina ni pen enti na ni fie na wasi no na isi ring road na o ma construct na anu ade o ma agbisu na anu ade agugu so a ba juju bi agu yes I was saying if you know sim, our yapito number side. I mean, inside you dear Bilumbi, yapito number side. And one and a few you see, I had done yes, a few a biasa, but said you be a need do all cacro and into baby no, never car, nay, you know, if you know. Eti Emma now will never be your day and na. Into will never be none. Na on tenant sa na sabi obi almost say onim sa no so nom kakra enti na so oboro na sabi do oda fe ne say abontene ba nipa benim no edu data na be ma na bia na ye den edi ndi ma me kra ma ni brace nipa bi ote sa no mo ka kire ya assembly na asede say yeso ye den etimi ehwe no be wa mre bi atwamu chami ni mu ma me ya aware of obi a na ono so wote sa na na dwim kan kakra ne kwatiri hospital a ya refer no to Sunyane Regional Hospital Psychiatric Department as a CA or receive treatment me assembly ma se me misika ye den ewura mu assembly so de misika ye den ewura mu because ni yi ne ye den ye nyina ye pe ye kwama ye to ne ho ne ma bebre se be yi no tikura ye hwe mu na ye ko hu se oye offering crime but ono ankasa so kora kwa buruchiri da asabi emre dane na wasi mi fi a store so kora wa animu na dwemu ka no a be ye 3 to 4 months obiri ebo ata ho na sabi oye den oba be bo no ho adwa through chiame nimu ne mpanyufo bi no be ka kire me na yetu hu anama o sakate hospital ha o je ne ho ayaresa ndi ama ni brace se we so nanka onama bontena ade nti anka manka nkire me ndi de na obi ya ka ne se next time I be abebo mama ne ndi ne hwena ano no hu se opiraye madwen chem se bit maba se bia na wa aboro se na kom ne de no ti ma na hwena ano tie na nipa ne bibre se na behu ni se na moja aye den pre fa ne hwena na ano ho no mu na uhu se wa fon so hu se ne body no na before se ya de ne kwa na ye bi no so no o ha hu se ne body na fon pa abrofo no bro ni be ka se emaciated bones ana wanya emaciated body and our form pan and the stomach no so na atom flat pa out mu se bi na kom ye den ewe no pa enti miwia badu no ofiri ana afi so domase na obetana aye enti ne ma ye nsia metie wu ya na chese wo mu dwi
na takwa mo se ne dan wo mu dwigu yi bacho mi rasa pepepe na dan no mu dwigu yi no nko na team ana na one ne yire ne mma no na team no ne ne yire ne ne mma na team but before so mu be gwi dan no o mo say sabi obi wa enka no ho asem ne but we dey yenyina dey ye di sua dey atense program ana mo ye mete background information kakra aye ka abrabo mu nsem bi no saa ne nema ebeboa ye yenyina dey tu ye hofo yenyini koye nimu no na ye den ye sua dey se daache ebetu ana mo ebeboa ye daache omo so oware ye no owo nsia no according to ne ba na wanya 22 years na ne ba ne say papa na ahwe ni nwanka ya abaka no aha inti owo ba awo 8 years ba ko 10 years ba ko 12 years inti na ayese bi na opema asem kakra ndi oma ema na ire no ye den eja na ware ndi ba ni ja na ware no na owie na ayese onam saa na masem na no wo ye ndi at the time na be dwi ho no de na ba na ja na wade ana ne ma no so edu anwuma ba be dandan no ma na so de ba be hye ho no wa ye de wapamo mu ndi na ayese ne ma no ankasa yi na ma ndi odu ba bia yare ne kan no na ayese oni obi a o ye de oboa no ndi on nam se bi saa na wafoma wa ye de wawu no na o hwede nchen a sekan eda ho ya eye kota roba eda ho na hwe area na ma bobo ye na hwe area na eye odana azumi se na okwa afum ana se afuo bi da ho a obetumi aka se bia na okwa afum ana aha ho de kurum afuo bia na ho but investigation am here kire me say omo say babu ho no ma oba betwam kwa afuo aha enti ebetuma ba se ba bia okoda sa ade no de sa ade na ye den e kan no ho ananka obesena akona sabi omni hwe sa no pam ana sa anajo no aha enti wo esin no de ahode afuo bia ni ho aha ba ho ana sabi onya adwani ni nti dabu ana I think say ono aye bia afuo kitowa bia na bia manfo no kobo mo a na ma mefo no so binum so se behu so oda ha be ma na adwani di ndi ona one place aha enti o koda ha kakra na ade echa na koda ha kakra ndu ha weda na kasa so amwa no ona say this time na anopa na wo aha na kom so de no aha na say onnom nsa so a because so na open nsa so ndi se bi so onnom nsa so bebreba say the science na ye te ase na bi onya hangover no na bebere kan kitenkete no ndi say aha nwumre no onnom sa bebrebe na aduane anto ne yam a unya sa hangover na likely say waiting up off ni na be why na mama why na kosi abusuan na mu a mode body no ekoshe fridge ni mu ho no ya rehosem kakra because rehosem ye ne say the medical achiri mu no ufri badu enti na busuan na ankasa wo badu ndi according to ne bana wanya 22 years no osene maame a ono ne papa na jaware ne ya omo ya arrangement ne ko baduo e na wosane ye den e baaye enti sabi ofri mu no na ye wose ne yire no a one na agyan no ye den e ko baduo ko fra abusuafo na said American ya duru regional hospital ya de ne be hye mochu ya examine wie oda police pick up car mu da be no mbeko baduo no ma aba asomo de na ba be hye fridge no uti se car no so abane car ensi wo nkere e wadwuma bibira ye den enti ye frɛ ba no ne yire no na omo chire mu se omo ba no a wanya 22 years na wo ho no ma wo ye ba no onjina mu oma abusua no na yamfa ne hye fridge mu na be ne babusuafo na akasa abusuafo na achire mu se sa beba ba no wo ho no ma obetima agire ma mo mo na be so betimi aye den akwa babusuafo na amane ye se de yenimu no aka na mamri mu no edu mpompon so obi a nka yesenka ono ankasa papa na wo firi yesenka na busuafo ankasa wo aha na nka de na hye fridge mu ba said the ade ne koye ne du ba bi so itimi de ba so ye abusua because said the enim no edu de ehye a sabi obu akura owu ane ma na ye na yi because owu ama na to wadaka aka mamu aha na mo ma na kura timi ka say papa yi age ade aye endi abusua timi de mo nti amamre kwan so no ade bi saa so de nya abusua ba sabi oje ne hu di timi gina ho ma abusua no de ne ba na wanya 22 years na ogina mu ma abusua no denti amami busa sa ne se
Pacham. Edru ewuo ne de. Yeah. Ada no begina homa e de ne papa e she fridge mu na emra de wo kan no papa eko ahokyere ne ohaw ne kom ne adwiri na takwa ma de agu na ono nam basa deda basa no. Pacham. Ko pe na chi akwan ne yo wu ye de no. Asem na ya areho de ewo ni say akraba ya no so no ye investigation ye wie ye no ase minim say mo be frɛ me kora because asem na me ye ni nyina ne de mu bisa me sisi so kama pa me ya akraba ya no investigation ye wie ye na de ne share fridge ma ye bana na ye typical car mu no nza areho basa as assembly man so otwe ben ai akwala no na se bi okrokro no se de be ya ne ono so onko ya odie mu bebre de me de me sato ne ko mu ana me ne didi nkoma e wo pick up car no na police force so be binum ka ho enti me bisa ne say adenti ana papa no e ba asa no wanye den wo mantwe amene no na afi ba anye de ba inform assembly ana me assembly ma ban kan chem ne yehu kwan papa ye be fa so de abaya no ka kire me ane say ono ne narrative story ni nyina kire me yie o se papa ni nya iska no wa mfa ba anye hwe sabi ni wia de wanya 8 years 10 years na 12 years no anwumere kra be ba beda saa ma na be nya mu da no be ba beda da no mu a na wa pam wo mu ndi ono ankasa ko school no duru JHS1 na papa na yes won hwe ne biem na me da wari jaye no kora nya mai o nti o se ne mansia no sabi papa no amwa mu bia na ne mansia no nko a na watima wie JHS1 ona e bapanyini omo amaka ni nyina bia ni wa wotimi ko o se ba ko wie primary 2 ba ko wie primary 3 1 point no enti ba baka no fa primary 2 primary 3 JHS1 meaning say omo yensia mu 3 na etimi ko school kakra na o ko school do primary 2 ana primary 3 abra he na wakwadu to a JHS1 ni na ye ne ba no nkwa na etimi ko kakra miensa na abaka akiri no wote miensa firi nsia no ma aka miensa na abaka akiri no wo ha abekora school kura banko bi na ono kire mu say eba asa no na ono nso sabi osua tireye enti ne so ne boy na eboaboa na kakra okwa o manis kama de to abiane di ndi ono no sabi ne ho kire no ndi no ntimi mwa na papa no ena se obi o 22 years so kire wo say ne ma na sabi bedi di so no otim se bebere no ye he dan nyini sa so aha enti na ye say aho kire na na aba enti aha na ma no beso bantima amwa no ana ne baasu jare ono baasu jaware ase de enim no ya se opam osum ayi abrewa ba bi opa akohwe de eduru ba bi ana ho no one ehye da nyia sa ala se wanya ba bi ase bi why ready so be yesu papa ni bi enti man okwa ho kire mpa a wanya mwa na minim se no tuturo pom na man efiri musa no Honorable Waka, sorry, no, Maria who enra no na wo hokora nka wa bisumi anka misugu mimu because over 1 hour na yegusu ayefre sabio yegusu ayefra yenya obi a obe guarantee say yemfa na nyeden enche fridge over 1 hour enti emaburu no yemfa entu ye hofo say wi ase no wan toto le mayi a panyimfo se awie no ne asem no awie no na asem no mama ya ntoto ye ne mayi yegusu a ye nyini no ye ntoto ye ne mayi na how bi say ya mai so emra ye du ye mpanyimfie so obi sa amene mfie ne papa ne ba ne se ne papa na nya be 45 years ne ba ne se ne papa na nya be 45 years aha enti ne mfie be 45 years this all say ne ba odi kan ye 22 years then it means papa ne onya somewhere 23 and owo ne first born nti se Ghana so ye hese obi nya 23 years na owo ne first born na enya adom bi na ebe dom no na enye se ya wo na to sie so pa minim se enema ebe ha adwen kakra but according to ne ban papa ne du ba bi so onya sika na se hwe na wan hwe wo nti na ya reho se over 1 hour na ye nyina police fo na mi nyina mi assembly ma ya stranded ye hu do ba be gina ho ma ye de papa na se fridge na mra so makwan se assembly man bitima ye na police fo so ntimi nya den enye
assemblyman guarantee na it means say you be man mass barrier which family no so enya ema consent munya agree to that won't be my mo be mass barrier so the never say ye fight ya see benya busuama na gina ho amaye benyame adon ne ba ne gina mu emra abusuane ne di nkomo but yesu hu na was say nyina ye bobra no ye nya de etene kwa wie na asem no is the body na kwache regional morgue patwa na na kwache regional ayi mortuary ye ne ward no maso ho na se obadu ne yere no odumase wo from the way na ne ba no ne mekasa ne yere no odumase wo ba edu ba bi so se ne maame wa akra enti what is important ne say minim say enedai ekwe die badufo no ba wo miss ba akọ no mu minim say ba wo miss o ma akọ nti say badufo no kwa say bi o na aka na mamre ba ya abusua na ankasa say ye ne wo fa ne soa no mu ni nwa ma no mu aye akra ba ya no soa wo mo ko mo na ya abusua na ankasa pacha ana bo wabo adwuma meda asepa enshira na nyankopon ya adoma de besi bia so da oma yaso ate matepa meso meda mase nyame nshira mo ne odo a mo wo ma bonoman na adwuma de a mo bo de ama bonoman nshira mo pacha meso meda mase